Mitolon do rumiami al， 祈祷每一天。Pavrian no kawas kita do rihalai， 主赐平安。Sarikaka mapulong 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I sakatusa Tesalonika。Sakatsai atsefang sakatusa atusir suarsa nanay mapaini no wama akawas ita atutapang ji Yes Kristo kamu to mikumi atorihalai saan。帖撒罗尼迦后书第1章第2节说：愿我们的父上帝和主耶稣基督赐恩典平安给你们。Sarikakaaw awa ay ko jima at tamlaw a pakaliasay to ruray at upasles no orip. Nikaw rira upitiaran no mita ko tapang a kawas. Parihatayan no kawas ko orip no mitiaray i jingraan at tamlaw. Papurian ningra kita to kasupahay a mikumi. To sa kachiitser kita a pakaluwi to masa maamaanay a karurayan a lemak。没有人能够脱离生命中的患难，但上主是我们的依靠。上主使信靠他的人得着平安，他赐给我们丰盛的恩典，使我们有力量胜过各样的困境。Mitolon kita，我们同心祷告。Tapangaw, ilaluma no siniatay so jirihatay ko orip ako. Urasaka, saruzutan ako ko faluzo a mitier itiswanan. Ta liputan iso kako a palias na i masa maamaanay a tatiihay a lemak。主啊，在你的恩典中，我满有平安。因此，我要全心信靠你，你就看顾我，远离各样的邪恶。Pakai ni i dalam anay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。